ukuthuthuka ngokundlondlobala kobuhlobo ekhatsi kwalelive nele-State of Kuwait. Ingwenyama bephefumula esigodlweni kaLozitha ngesikhathi yemukela tincwadzi tebuncusa kulonxusele live le-Kuwait kuleli. Lonxusele live le-State of Kuwait kuleli His Excellency Salem Rashad Al Shabli ufike esigodlweni kaLozitha netilokotho letinhle letibuye ebukhosini bakulela live kulandzela ukuthi yakhethwe ngibo ubukhosi kutawubunxusela kuleli. LeSwatini nele-Kuwait linebudlelwane lobacala ngekomthetho ngeminyaka wa 2008 lobuqiniswe kubambisana etinhlangothini letehlukene. Lamave lamabili abambisana etinhlangothini letifaka ekhatsi tekuthengiselana tekutshala timali temasiko nebuhlobo bekukhulumisana nekubambisana kulokuningi. Ethula tincwadzi takhe tebuncusa kiyo ingwenyama Ambassador wethembisile ukuthi utawuchubeka nekubeka buhlobo balamave esigabeni lesiphakeme nekubundlondlobalisa buye embili. I look to engaging with the government and people of Eswatini to explore new avenues for collaboration, building upon strong foundation of trust and goodwill that exists between our countries, to achieve meaningful progress and share prosperity. In conclusion, I express my deepest gratitude and appreciation to Your Majesty for your gracious hospitalities and warm receptions. I extend my heartfelt wishes for Your Majesty's continued success and for the enduring progress and prosperity of the Kingdom of Eswatini. Silo semhlaba semukela letincwadzi tebuncusa sithe Lusiba ufike kahle lapho khona leSwatini lisemkhankasweni nasemsebentini wekwenta lishintsho ikakhulukati emnothweni kanye nasekwakheni emathuba emisebenzi. I know we've worked with the state of Kuwait in a number of different projects, in particular in the road network, where Kuwait has been very instrumental with the Kuwait Fund supporting the kingdom in various structures within the organization. That support, of course, is helping the kingdom, especially because the kingdom is in the drive of now transforming the economy to a much better structure and so on. And we know that alone we cannot be able to achieve what we are able to achieve, but with friends like Kuwait, there are a lot of things that we should be able to achieve and be able to establish. Ngaphandle kwebuhlobo emkhathini kwawo lamave lamabili aphinze futhi abe ngamalunga etinhlangano temave letifaka ekhathi i-Commonwealth kanye ne-World Trade Organization. Edinzabeni kubika Pholile Mazia anazweli masuku naThabiso Dlamini esigodlweni kaLozitha. Silo semhlaba sithi umhlaba kumele ubumbane ube munye usebenzisane eqinisekiseni intuthuko emhlabeni wonke ejikelele. Ingwenyama bephefumula esigodlweni kaLozitha ngesikhathi yemukela tincwadzi tebuncusa talonxusele live le-Russian Federation kuleli. Mengameli welive le-Russian Federation sewuthumele His Excellency Vladimir Nikolaevich Tararov njengelinxusa lelive le-Russia kuleli. Budlelwane emkhathini kwelive leSwatini nele-Russian Federation sebuhambe iminyaka lengetulu kwe-25 seloba bakhona. Ambassador lomusha ufike esigodlweni kaLozitha takwethula tincwadzi takhe tebuncusa kiso silo semhlaba. Ethula letincwadzi takhe tebuncusa uthe utawukwenta konke lokusemandleni kuthuthukisa budlelwane emkhathini kwalamave.
Lusiba ubonge Ngwenyama ngenzima ledlalwa imbubo yemhlaba ekulweni netimo letikhungethe eMaswati. Wabonga iNgwenyama ngemitamo yokuthuthukisa impilo nemnotho welive nasekuqinisekiseni kulondolozeka kwamasiko, imihambo nemvelaphi live libe lithuthuka liyembili. Uphindze futhi waqinisekisa ukuthi live leRussia litimisele ukukhulisa buhlobo nekubambisana nakuletinye tinhlangothi kuya embili nalo live leSwatini. We are aware of the tremendous work being done by Your Majesty's government to address the present challenges facing Eswatini society, and that efforts to modernize the social and economic life of the nation are accompanied by the most careful preservation of your country's traditions and customs and its rich cultural heritage. I have the pleasure to present my credentials of thanks. Silo semhlaba sithi umhlaba ubhekene netimo letiningi ngako kumele ukuthi onke emave tinhlangothini letehlukene temhlaba abumbane abambisane kubhekana naletimo. Now is time for many continents around the world to get together to see how they can promote development and so on. The world is full of many challenges, challenges of health problems, unemployment, and so on. Africa has set itself the Agenda 2063 to make Africa the better place that we should all live in. And of course, the Kingdom of Eswatini also has its own program amongst the African agenda. Some of the programs that we have put as part of our priority is to solve the problems of unemployment by creating job creation in the manufacturing industry, agro industries, high tech, and so on. These are my remarks. Kulokubambisana lokukhona ekhathi kwalamave live leRussia ngeminyaka likhokha emifundzati yebantfwana beMaswati lengamashumi kuthi bayofundza kumanyuvesi yaseRussia mahala. Lamave-ke aphindze futhi esikhathini lesengcile abanesivumelwano sekwakhiwa kwendzawo yekufundza kanye neluhlelo lokufundzisa lulwimi lweseRussia kuleli. Etintsabeni kubika Pholile Maziya, Anathabiso Dlamini, Nazweli Masuku esigodlweni kaLozitha. Umhlonishwa Mvunankhulu Russell Mmiso Dlamini uthi